Pored Partizana, za usluge Andreji Trinkjerija zainteresovan je i turski Anadolu Efes. Tako crno-beli moraju da se baci u potragu za novim trenerom, a među kandidatima da naslede popularnog žoca jeste italijanski stručnjak Andrea Trinchieri. On već ima iskustva rada u Partizanu, s obzirom na to da ga je vodio od 2018. do 2020. godine, pa šanse da ga vidimo ponovo na klupi beogradskog velikana nisu male. Ipak, parni valjak nije jedini zainteresovan. Među kandidatima za potpis 57-godišnjeg Italijana je i Anadolu Efes, koji je također nedavno ostao bez trenera. Srpski stručnjak Igor Kokoškov dobio je otkaz posle samo par mjeseci rada, pa su i Turci morali da se bave istim poslom kao Partizan. Međutim, prva opcija Efesa je Luka Banki, pa turski mediji navode da ukoliko klub iz Istanbula ne uspe da se dogovori sa njim, da će se okrenuti Trinchieriju, kao i Janisu Sferopulosu i Pablu Lasu. Posljednji klub koji je Andrea Trinchieri predvodio bio je litvanski Žalgiris.